I ćao svima, dobrodošli na novi klip na ovom kanalu. Samo pre početka klipa javite mi se u komentaru ako znate da pravite baner za YouTube, to jest ovaj cover, kako već da kažem. Treba mi, pošto menjam ime kanala uskoro i želim samo još nešto, znači recite mi šta želite da promijenim na kanalu, pošto sam u zadnjem auto, na primjer, pre 2 dana dobio minus 10 subscribera i danas opet minus 10, ne znam šta to, da radim loše pa da dobijam subscriber, da dobijem minus subscriberima. Ali dobro, znači inače ostavite obavezno like da probamo 200 lajkova na ovom klipu zato što sam se stvarno potrudio. 3 sata sam pravio ove kartice FIFA 18, tako da uživajte. Prvi igrač je Subašić, golman Monaka, 85, mislim Monaco predictions radimo, to je izglasano tako. Odlične ocene za njega, odlična ocena je bila za njega 85, to hoću da kažem, idemo dalje. Znači ocene nisam toliko, evo ako Bernalje, njemu sam napravio karticu i mrzilo mi da opravim opet iskreno. Još jedno, znači ništa mu ne bi menjao, 79 rating mi mu stavio, nego 88 je ovdje greškom napisano, tako da znate. Idemo dalje. Sljedeći je Mendy koji je isto dosta dobar bio ove sezone, tako da solidan ocen njega vidite, znači trudio sam se baš za karticu, sekove, neke slike vidite, ovo na primjer nije ovakva slika, nije bila ono PNG, nego sam morao sam da je sečem. Idemo dalje. Stavio sam ovdje FIFA Android OS Balkan zato što neće da mi neko ukrade ovo. Sidibe također dosta dobar upgrade za njega što se tiče pace-a, fizikala, defendinga i evo ovog pasa, tako da idemo dalje. Znači ako bude neki veći upgrade ja ću to pričati samo, evo Jemerson ništa o njemu ne mogu pričam. Evo Glika isto, Kamil Glik je fantastičan fudbaler, tako da stavio bih mu 88 defending, 85 physical, smanjio bih mu dribbling, shoot bih mu dosta povećao, sad 20. Zašto sam njemu dao 45. Ovo je greška, neka 25 vjerojatno, ali nema veze, neka ovako, ajde idemo dalje. Ragi downgrade prvi, tako da ništa specijalno, nije bio dobro ove sezone toliko, tako da idemo dalje. Sljedeći je Diallo, o kome ne znam mnogo toga, znam da je odigrao 67 utakmica, Lige šampiona sam gledao jednu utakmicu, igrao ne mogu se ni protiv koga i baš je bio dobar, tako da morao sam da ga ubacim ovdje. Sljedeći je Tielemans koji je prešao sad skoro, znači vidite, on zaslužuje 80 rating, to je sigurno. Tako da mladi dečko koji ima ne znam koliko, 19-20 godina, nemam pojma ni ja, ali baš je onako potencijalan fudbaler i to može da bude opasan, idemo dalje. Sljedeći je Bakayoko koji vjerojatno ide iz Monaka, ali vidjet ćemo. Fernandinho. Fabinho je sljedeći koji je također isto mlad fudbaler, 23 godine ima, dosta dobra ocena za njega, znači bukvalno sve bih mu povećao, nema šta bih mu smanjio, tako da to je to, odličan defanzivac i brzi je, tako da Mutinju bih smanjio neke ocene, a neki povećao, pas na primjer bih povećao, šut ostavio isti, malo bih mu smanjio defending, pace i to, ali ok, sve isto da ostane. Sljedeći je Lemar, znači evo veliki upgrade, 87 pace, bar zaslužuje, 86 dribbling, 80 šut, 80, znači ova kartica je bila stvarno brutalna. Daj Bože da dobije ovakvu karticu, idemo dalje. Sljedeći je Dirar, eto znači stavio sam, zašto ja nisam napisao da je Dirar, nema veze. Pozicija je to RM, možda igra i beka, čak stavio sam eto, ja sam RVB da mu stavim, ali ipak sam stavio RM zato što morao bi onda defending da se poveća, niko ne je koristio, evo stavio sam ovakve ocene, solidan ovako, idemo dalje. I sljedeći Mbappe Lotin, to jest Kylian Mbappe, stvarno fantastičan fudbaler, vjerojatno zbog njega dolazite samo na ovaj klip, evo 80 rating, ništa previše, znači neću preterujem. Evo na primjer Harry Kane je imao 68 ocena u FIFA 15 i u sljedećoj FIFA je dobio 78, i šta da kažem, a Kane bio najbolji strelac lige, tako da nema to neka pravila, tako da evo znači ako bude dobar i sljedeće sezone bit će 85 kartica možda, ali sada je 80 realno, ništa više od toga, tako da budimo realni, evo Donnarumma ima 80 rating u prvoj FIFA, tako da sasvim solidno, i Renato Sanchez nema ni 80, ima 76 ja mislim, tako da to je znači odlično je stvarno bio. I posljednji igrač na ovoj listi je Falcao, napadač koji je opet onaj isti El Tigre. Znači stvarno ne znam šta kažem njemu, povećao bih mu dosta toga, smanjio bih mu defending, pace za malo i eto, znači to je to, 81 shooting, to bih mu sigurno tako stavio. Fantastičan fudbaler, eto to je to što se tiče ovog, ostavite like, znači probamo 200 lajkova, možda da preterujem, ali stvarno sam se potrudio, 3 sata sam pravio kartice, tako da eto ostavite like i subscribe, vidimo se u nekom sljedećem klipu.